Tatang, mga sawa ako. Ay na, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ito, nabayagan ngayon kalik na ito anagan. Ng Bartulo kay pala, Bartulo kanyak mat. Barbie, kunayo ka di. No, babae ta sawaam. Wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no, lalakin tumutla pa, Adam. Sanay. Babae, ti asawag tatang. Ha? Agpaisaw? Wan nga ron. Yam amok to kada kayo. Kitaan nyo man no bagay kumutlang tipukis ko nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anyaman apukis day tangay. Kunakmet apa at tidugam ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no at tidug ti buok mo. Gwapo ko na yung mata nanang. Da kayo mat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayan nak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mat. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Anyat kayat mo asawan. Agsikugak lata nga uray lakyanak nanang. Makiasawa ako niti mabiit. Ha? Anyat pakiasawaam nga ay. Lalaki, no. Kat lalaki siyempre. Numabalin la ko mga agkasarti dua babae. Nabayagan nga naramid ko. Ngamsaan mo't ngami na mabalin. Iso ang lalaki ti pakiasawaak. Ay na, nagsaya atin anak ko. No kasta, adan nobyawm, asinaw. Addan nanang, nabayagan nga da nagkinawatan mi. Inlimad mi lang ta, kasla kababain mat. Mabain kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Isong agkasar kami kit din. Asino nga ron tinubyawm, taga-ano? Bayan niyo, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, iso ti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Nay mga orasyon, ana. Agmanuak. Ha? Kasya nakatijos balasang ko. Ay, baro. Balasang kulatan, ana. Ay, isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, nanang. Amo ka diyo namnaman. Amay sabading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading. May mayatan tikas ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, nanang. Uwan, matkit di sa bagay, wun. Adon ti makitkitak atumboy kan bakla nga aga-asawa. Kanaragsak damot. At dapay anak da. Wala nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang adumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin lata. Tinapatag. Makapagkasar kami, nanang. Pakaragsaka, ti makamamukin ka balayan. Kasta akmut abalayan. Ay na, kamaudyanan na. Agkasarmut laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar. Takas jay mo ngarot ti kinatao na. Agpadata abalayan. Uray jay anak ko. Ti amok, agnanayo na alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man asininaan na di boyfriend na. Kat jaklaim pagaraw at itumboy nga anak mo ti makagasat na. Wan ngarod awan mo't kit didakas na tababae kan lalaki damhut. Wah na balayan. Mayat nga raw ti panagtumpong da. Laragsak kakadimat lang di sinong ko, Tommy, honey. Kap-kap na ka nakadimat lang asawa. Kat syempre Barbie, honey. Saan ka basta makikalay sa kan ka no saan ka kap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Agyaman of Tommy. Sapay ko mga ron, tadi nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita Barbie. Nagkasarta pa lang aron, nulukwan ka matgayam. Si kakit diya.
Naipapaskon tinaglalaki, edi single akpay. Iso kayat kon tagsimpa, kayat kon nga urnusan ti biyag ko. Uri siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isong agbalbaliw ta kuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, ta umayak ba't umiliw abalayan? Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar. Okay, kumusta nga dagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan, naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito uneg ti balay. Kanukas jay ama pandag trabaho, agkuykuyog da, kan agkuyog dan tumanen nga agawid. Aya, mayat nga rod, ano kasta? Okay, ada ka din nabukal nga apo ko ta abalayan, ha? Awan pa'y matibagbagada kanya. Numasikogan nito may abalayan. Isumat lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mau. Kasla babae lata mo jay anak kaw. Ay na, saan da siguron mabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta na ornos na lakit ding agpadpada. Saan da nga agap apa, mayat lata. Iso anjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat may kini Barbie. Dua kayo kun ni tatang ama kang ngagiti sorpresa mi. Ha, anya day ta anak ko. Anya nga day ta sorpresa yaw kada kamay. At danton apo ko yo, tatang, nanang. Ha? Agpaiso anak ko. Uwan nanang. Ay natatang, nanang, agsaga na kayo. Tapag sinublatan yun tong awiren, tiyo mo ng apo ko yo. Agpractice kayo nga gaw awir. Tawalo, tinagtulagan mi ngagbaling nga anak. Na, unay mo tawalon ngay. Uray talo, wano upat, mabalinin. Uray siyak nga rod. Uray dua pekit dia. Wano talo ti kayat ko ngam. Walumad ti kayat ni Barbie. Oy no, narigat, ti pasit nga anak. May mayat ka ano, ta naragragsak. Basta siya, walo, ti kayat ko ngagbalin nga anak. Period. Maganta yung Tommy, nakagao kami kaninanan. Awan ganas ko ang mga Barbie. Diyak kaya ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglunto pay. Di na marinate a pork chop da jay. Di met paboritom da jay. Madi ti angot na. Anya nga rin ti sidam nga eh. Tuyo ti kayat ko. Kan sana prito. Naituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagdaram usan. Bumangon ka ditan. Kita aman tayo suraem. Nagulo-gulo ta buhok mo. Naglanit pa yan. Ken manungal dawan na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Diyak kayat ti angot ti sabon. Shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam ti aginaw. Nagrigat. Grabe. Diyak ni namnama kastoy karigat ti aginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw, kat di kamot ngamin mangmangan. Saan nga ron matasumrak ti makan? Nagdagsan ti bakik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakkelin ti tiyan mo, Tommy. Ay, uwan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiiten nga orahin ti panagpasngay mo. Kabalak nga tati aganak iti normal, Barbie. Kabaalam, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro ti aganakan. Agans ka
Sana balay ta malampasam to ta. Maagasan to amin narigrigat mo no makitam tipas ngay mo nga anak ta. Anay ko! Kasya na kumapo! Oh, anay ko! Matayag saan? Inarumar ka na, anak ko! Manjakon! Manjakon! Tommy, agreeing ka pa itamangan ka. Napakso yan nakiti husto, Barbie. Nagrigat taganak. Kunak no mataya kun. Sana balay ta nakaanak-kan. O, kita am ti anak ta, nagwapo nga ubing. Kaing ingas ta adwa. Uwan nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kung nagtumad nga minkin ka, anapipintas, kan nagugwapo ti agbalin nga anak ta. Kasla marikriknak pa ilang tiriknak idi nagpas ngayak. Jak malipatan. Nagrika ta talaga. Kastala ka no, iti damo. Nga minton may kadwa, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Na nakakantong nga kanak. Manjakon, Barbie. Huston ti may nga anak ta. Ay, saan kurang ti may sang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadwa na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta nga agpaado. Nagrigat mat nga rod. Basta manjakon. Oren yat mapaspasama. Ay, nagwapo mo to'y apukotan abalayan. Kaing ingas na iti anak ta. Wan nga rod, ad-ado ti imalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw ken nagtangos ti agong na. Naginnalaan na abalayan. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apukot na. Lukas to'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta. Siguro no babae ti anak da napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda kumatap no umadaw ti pulida. Tommy, dakilan ti anak ta. Duan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti. Mabalin manen nga adyan Ay, orewawan. Manjak nga rodon, Barbie. Anya, nga may sapal at anak ta. Mayunan tamit Uray saan nga ruda na walo. Uray upat latan. Dua alalaki, kan dua babae. Manjak nga rodon. Oray pilitan nak talaga manjakon. Saan mo ta si kati marigatan nga agsikog? Iso nalakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo ngamin marik na tiriknak nga ganak. Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog? Adda narigat, adamot saan? Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapanak iji klinik. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok. Tapno saan akong ngagsikog. Anya? Ay saan? Di ka mapan. May sapal at anak ta. Nayunan tapay oray dua. Manjak nga rodan. Apay ay adagulit ka. Sige, oray may salang aruden. May sapay ang babae, tapno da pang beauty queen nga anak ta. Baybay amon day ta. Nagrigat tagsikog kan aganak kunak manen. Sige, mapanakon. Aldawan. Apay analiday ka asimrak dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka sigod akasta? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrak ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawam? Ay, iso nga ro na nangasawa akit ti babae, tap na aganak kami ti ado, ngam di namat kayat ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam.
Unya ron, aganak pa itilimaday dyan o kayat na. Hay, oray kumano ikanak pa iti maysa, tabaring babae, taurin guston, hangam di namat kayaton tagsikog, marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam ana imbag. Ay no, apain nakno dahi tati pagsaritaan mi. So bay akon, makapadismaya. Rabin, ngam awampay lang da dya Barbie nanang. Apay, di na imbag at rason no apay ang marabyan manan. Saan ngagtetix da dya kanyak nanang? Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imuton. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasaan ko na panagsikog tisan miya pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kaya ti agsikog anak ko. Saan nga ro doon? Nagrigat. Manipod iti panaginaw, aging kay iti panaganak. Nagrigat, pati pa nagtagibi. Amangan no day tati gurguraan na. Iso ako nam akaslat ti mam na ayan kan ka. Diyak mo Ngun siguro Nga muray guraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibaga man tagpaiso kanyak Barbie. Aglalalaki kanya. Di naklapdan iti kayat kong aramiden, taawan mo't pakibiyangam kanya kon, tilakay kayat mo ti masursurot. Kat, pudno nga ron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Nabanuga kiti trabaho. Barbie, namin adun an nailawan na. Kasanon ngay numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungin, tawan mo't pakibyangan na itriknak. Sinakit din ata datantiyag din na Maxine. Anya, sigurado ka? Wan, napagpilyen na, sikatipilyen. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't ko nga mintag paado. Na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray bading ka. Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Agya manak Maxine, uy nanay magpaikin ka ta maawatan nak. Ngamdyan sawak, ay, dinak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak ano agsikugak, Barbie. Wen, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan. Ha? Talaga? Oo, sapay ko mata babaeng na ita. Oh, di ka madanagan. Ta sinaakon ni Tommy. Datan tiag din na, Maxine. No idarum na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga agaramin, iti pagdaksan ta. Awanan kay tibain. Ay, di ka itong paa. Anya ka matang Tommy. Traitor ka kit nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka kaniti anak ta. Nagbalbaliwak. Tapno mga barwanan ta. Ngam kasta gayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawan kami ka ni Maxine. Masikugan. Ay, yung paki mami na nagargarat mo ta pumanaw kan Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na kuma, Tommy. Sapay ko mata maawatan nak. Kasapulak kami ti adong anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay, asan mo't ngay malay ti agong ta. Tolnos tamat ngagpadpada ngam apay alupap ti agong ti anak ta. Ha? Kwa. Kanagpanata anak po daw. Ngam apay anang isit to impas ngay mo. Kwa. Saan pa'y amadlaw ita tabasit pa'y? Nakanak kagaya man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito'y. Pumanaw ka dito'y. Oray sininaan akon. Adalat tamat karbangak kiti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa ulay ito'y alalaki, Maxine. Ulbud day ta lalaki.
Di na mo ti bagbagan na. Agbaladay na. Di mo patpat yan. Putot ko timpas nga ni Maxine. Nabayagan nagdin na kami di lugar mi. Ngam idi aginawan, pimanaw, ta nauman kanyak. Anya? Ang mga nagparpar bulay ti sarita na di alala kay alakaw. Saan, tatang? Tayong pakita na kanyak lagi ti pamaniknek. Kan iso ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Anya ngay ita? Apay nga may na nagbabae ka anak ka. Kat masikog pa'y gaya main. Diya ka mo masikog ni Maxine, tatang. Linokonak na diya babae. Ay, anya ngay, nalawan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay. Ngam saan mo't gaya managtaod kin ka. Pag nakmam na ita napasamakin ka. Narigat ngamin ti mangluka o ta narigat ti makarma anak ka. Sa pagpampanunutam na ita. Apay nga da ka. Umayak agid daw iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastiyay. Barbie. Pagbababawi ang tinaramid ko. Nakulapan ti panunot ko. Nakasaganak amang sulnit iti nagbasulak. Pangasim at awatin na kumamanan. Promise, diya ko na ulitin tinaramid ko. Saan nakas ka rin ti mamakawan? Sige. Ipagpagapok iti anak ta. Takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Isungala, awatan ka manan. Basta takduram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Wan, nakarga anak. Nalipatak tinagtumar iti sigod at tumtumarak ididimteng ka. Allah, kasano nga rutaytan. Jakmat kayat na marigatan kang agsikong. Ala, sana balen. At daditan. Ipatagtada ito ita anak takot nga ronda. Ala, di ka madanagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapno saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragrag sakak, Tommy. Dalpasen ti kasaryo iti asawa malan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano ijay balay dapak mo. Oray dito'y balay pelaang datang. Tapno adda kadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kastanak ko. Kasta kumamay, ibagakin kagad. Nasaya at kasi kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pela kada kayo tatang. Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agipatakder kami to iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaidan. Alakat, sapay kuma, taag kaalaan tabelen. Sapay kuma, tasaan ka natangsit amanugang. Sapay kumamat atahang ka nga natangsit nga katugangan. No natangsit ka, natangtangsitak pay. Hanakmat nga natangsit, nanang. Very humble aktupay. Ay kat nukas tangarod, ag kaalaan tano nasingpot ka. Tijak kayat akabalay, kat taysaan ang managdaldalos. Agpadataan nanang. Tama nagdaldalos akmat lang. Han ko pa nga kaya tinaang dud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanyak ka. Sige, makaamukan to nga rodan nga gluto, tadda papanak. Ay, adda ko mamat papanak, nanang. Papanam aya. Mai-release nga min tadtajelon ko. Nukas ta, nagloan ka mat. Wan, nanang. Apay, nagloan kayo, mat. Katuan, amangan numay sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka mo, gaya mapada. Wan, katno day tati pagbibiyagak, di balasangak. Loan. Agpada tangarod abelen,
Sige, agkuyog tangaroden arumwar. Taintan alaen jay lunta. May samat nga agpaiso tinaglunan tayo. Wen nga rod, Belen. Manungay tinlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel kan ka. 25,000 laeng kanya. Manulang mati diferensya na. Kat, anya nga ti pang usaran nyo iti inloan nyo, nanang. I-online shopping ko manen na. Ay, inta pa'y manganta mabisina. O sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan ati agi libre tadakdakkel ti inlon mo. Ay, o sige nga rod, dahi tala ang aya. Inta nga rod mangan ija turo-turo. Turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag ta agururay ija iti order. May mayat ija turo-turo. Tanuin surumon ja order mo, umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000 nanang. Napintas deto ita automatic. Ay kayat ko kumamot ti kasta. Ngam adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagija in order yun nanang. Ay nagkakanat at dalababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bale ata mausar met dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay, jakmet ket di agur order iti awan usar na. Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta ag-awid tayon. Asinot mangawit iti ginatang mungay. Baklaya. Baklayan nga, nagdragsan. At di inharkilak nga lugan. Saan naman da kita ginagatang mo ay ingga? Plato mo manay. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato. Di ka gumatang iti pangikabilam. Bayam, taison to tinex nga order. Tay cabinet a para plato. Ay na, uston ti order. Day tapayin ti utangam. Ti ka order mo ito online. Oray, ata mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangek, lakay. Alan anak ko. At nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang? Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Ngam, nalalaing mamutang nga aglaw ni asawam. Ay, nga ro tatang. Kadagito ilaang ana amwak. Apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda asawak tatang. Hay, na yan. Tanagpadaan dalaki di mo tin iti inam. Nga ro tatang. Matanagan nga ro. Sapay nagdatakil to't utangan di asawa. Ay na, uray ni nanang mau. Lun-alon, kunam na nagsuswildo di dakil. Ay na, nagpadaan dan ay di manugang yo, tatang. Intayon aghalo-halo nanang. Adda pa'y kwartam aya, Belen. At adda pa'y apay da kayo, awanan. Adda pa'y mutkit dinabati Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay katwon na. Sapay makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay katwon Mala, mapantangarudan, Belen. Tatang, napanhandana ng kan Belen. Ay na, jak amaw. Amumbutan na kaya adwa. Basta da kwartada. Sanda matatao dito balay. Kanayon arumwarda. Ay, anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tang aggapoy di talon. Ngumawamakan amasang putanta dito'y balay. At kami lakay. Ala na ko. Ne, naggapuan nyo manilaya. Mabisin kami na naggapoy di talon. Ngumawamakan amasang putanta dito'y balay. May sakamat, Belen. Kanayo ng matantirumor dito'y balay. Imbis ko mga gluto kayo timakan.
Haan kayo kadi nga agdanag, Alan, Tatang, at dain take out me kanina na nga kanan nyo. Ah, Wen. Habang adda kwarta, sulitan tayo. Ingkay dasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Uwan nanang. hey, gastador kayo adwa. Mas makatipid kayo mat ano ang luto kayo dito'y balay bakit? Ay na makabanog tag luto-luto. Ay. Dun makauma ti lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada ang nakatugaw iya salas. Kasla agkukurot da nga ukag. Ay, dumaw-dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Gamanyat itit ko ngay, awan mo't kwarta. Agpada ta, uray siyak. Daw-dawatan nak di inam, nga mawam mo kwarta. Agsusuldo ak aya, kat saan may? Naibuson tayo lunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurot da. Ay, una yun dagitang agkatugangan. Nagpadaan dalakit di mo iti ugali. Uwan nga ro tatang. Ay, kanahin ko mo't amagbaganda sawa. Ngam awan mo't dingdanggan na. Adda pag-down mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang yo. Ngam sermon mo tinted na. Unayan, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo na anak manandya anak yo. Ay no kayat mau. Mapanta ijay ilay taasit ganta jay suki kapag gatgatangan iti ulos. Apay, agpapautang. Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na. Ay, sige nga ron. Mapan tayo. Uray je pag down tayo laang ti utangan tayo. Oh, kumusta? Inga, long time no see. Nasaya at mo't, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoya, aglaklako lata. Ay wen, nebelento'y kadwa. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Ha? Pangusarambanan iti kwartaya. Gumatang kayo pa iti lakok nga ulis. Saka ito pautangan, friend. Ha? Ay, ay katuan kay kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ules nga utangon. Kat nag-adumat ti ulas tayo ije balay. Mangpili kalatan, tapno pa utangan na ta. Ay, sige nga rod nanang. Yes! Adaman ang kwarta ta, nanang. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Imbag man tadagayam friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng taada porsyento na. Haan nga balin. Te importante kat ada tinautang tayo. Adan pag down tayo. Sobra pa. Wen, mala, intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanan Alan lakay, umay kag merindan. Adain sangpit mi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y daytaw. Nay. Nay, aglaladot kay la itay agsapa. Ngam ita, kaslaki maranting kay manana. Belen, nanang. Kan, nangalaan nyo iti kwartayo, takundi take out kayo manan iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga adu nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sangpat me. Naimas nga merienda. Anak kau, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak nga rod.
Takas laki maranting damanay. Kan, awan damanay dito'y balay ko na ma. Rimwar damanay. Siguro, at damaning kwartada tatang. Laki dia. Takas la daman na danuman ato kakang. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay kanya pa'y kumangay. Inutang da siguro manin Anya? Talagang awan deng-deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay ya inam alatang kanti ulo na. Agbagbagay da talagang agkatugakan. Ay nasa yate may ka dito istoralan barok. Agsingirak man tanay, jak makitkitan di asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay may sa tikaldero yung kadana ng kantatang mau barok. Wala na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw. Masapul ngamin ngagpurchisak itilakok tanay na ibusag. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ti asawa ni Belen, kan nanang mo ni Maringga, iswasikan at isingirak. Mala, bayan nyo. Tanong makalako ak itinateng. Bayadak to ti utang dananang kanti asawak nana. Nasaya at met, ta imay kayaw. Or-orayak, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisarita ken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Kenayunan mi kumapay ti utang mi ken ka, friend. Anya? Sigin tata, tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame, agbayad kami nga dagos kanyam. Ay sos, malugiak mata. Laimbag kuma, nondan nobyak ka na kayo. Ta, ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam kada kami aya, friend. Mabit man lang. Babalasang kayo kadipay. Ay uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tiyaw. Asawag timay sa kada kayo. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ububing ka. Agungot ni Alan da kayon atahang ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat na kaya, friend. Oray asinaw kada kayo. Kunak man. Maburing ak gaminan. Ngagmay-may sa. Kaya't ko, ti adda asawa na. Tapno adda katulunga ngaglako iti ules. Ako O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa'y nga ita, Enton bigat nga agasawa ta niya. Tagawid akpay. Inakpay mangala iti kaus ko. Ay, igatagan ka iti kaus mo. Oray di kan agawid. Ay kwa, saan agpakada akpay mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige, makamo ka. Ay, nayunan me nga rodje utangan me niya, tata. Sige. Jakon mangta dite dakkel Tanay, medyo dakkel ti utang yu edita mo. Kasano ngay nanang? Kasano ti nagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oho, pakawan mo't Di uray aw-awan. Uray kaskasano, jak mo't maiturid aguliban ni tatang yu Kat sa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon day jay. Saan kan nga agparparang kenkwa na Belen? Anya? Nanang, kitaan nyo ka din na to in-share da ito FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Ha? Ne, apay Belen? Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan, dagiti aglumlumeng amang ngutang.
No asino man ti makaam-am mo kadagito. Ha? Inpan panawagan datamuten Belen. Ay, wan nga rod. Ay na, ay mangibabain. Ay, anyamat dato nga pos. Ay, Belen, nakita mo na ito impos da. Ay, Inga, apay da ito impos da. ay, Rupa yung makinibilain. Ay, uwan nga rod. Ay na, tay nagutangan ni Belen dayta. Kinuyog kulaang idi anagutang. Kat inraman na mutun. ne, nagloko kayon? Apay nga siyak langay kat duwa tayo matnanang. Di ka naglibak Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay imo na alun ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kas na tibag bagayon. Madimat aglaslas to kayo matanan. Hoston, di ka agapan. Nakababayin kayon. Nanang, enta ipadilit data. Inta makisao ijay lakay nga nagutangan ta. Ala, kayon. Takababayin day ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. Inlimagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayo na. Ay, kwa. Ay, diyak kaya tiyagpakita. Takuna namat nga asawaan naklakay. Anya? Tatang, papanan nyo nga rodan. Papanak ijay ayan da kabagis ko. At daking kano sumurot ka kanyak. Tanusyak, jak kaya tagtali na agditi balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga ro tatang. May stress akmat. Sapay aglamang da bilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan. No kayat mo ti sumurot kanyak. Intakit di makikarpentero ija enda ang kalbang. Sige tatang, sumurutak ka na kayo. Apay nga'y apinanawan da kami lakay. Weng, tasininaan da kayon. Makamo kayon itibiyagyo. Lakay, di ka kumamot agsao iti kasta. Heh, resultan nyo dahil ta problema yaw. Sanda kami nga iramraman. Bye! Hello? Ay na. Kaano da kano nga agawid nanang. Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsung batan dya cellphone na. Saan da ka nung nga agawid? Aging gaadita marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Anya? Ay, kas ano nga ron nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitangdan iti kumpurmi at trabaho, Belen. Nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wen, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangan yun di automatic a washing machine may. Day, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary a washing machine. Bagay yu ti kasjay. Ta adu ti danom nyo ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng. Nanginan samot. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatang. Alam nanang, gatangan yun tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibagana anak. Namagan nyo palaan. Saan awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketwen Gatangan mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanobasit na usarda kanon. Nabiit sapay mo't laan nagatang na jay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no mati kwarta na. Jak amo ano niya gatangan na. Tako na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Aglaba ako man kat.
Wine, umay ko alaan nun tayo ginatang mi awasing machine yaw, mina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kayat yung asawan tatang? Nay apay, saan nga imbaga ni Rico kan kaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalmaan. Anya? Ni, jak mo day tatang. Kasta aya, kanya ngay, ala account. Nabayadan mi matay. Alaan nyo nga ro din no ginatang yugayam ajak mo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saan ang tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamutan Rico. Inla kum gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngay bagakan kan. Ala, sana balay tana amuamaw. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga ikat kagat-gatang laday jay. At nangarod nang usara kiti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustaman nga tan iti palot. Amot kakaiso na nagbalbaliw akon. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ijay kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mad. Pagregrigatak mo ti sugsugal kaw. Kat anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mong aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan lang. Agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayami na. Ay, jakamukan ka. Addan do aputot mo. Ngam di ka pa'y laagnak-nakam. Aramidan mo't lata dagiti jak kayat. Pag-aayat mo mo't timang stress kanyak nga asawam. Unay kat to'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't ngay suksukat? Ay, wait. Amam medical man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila ising-singit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inakla makikaruba. Una yun day tanga asawak. Diyan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras pa manang mina. Punta kami. Ha? Apay buyet, anyat gagarayo. Kung may aramido rin, ti kabinet iti sirok ti lababo yo manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Remorka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang iti sidain nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak. Tapno nakagatang ako maitilotwak asidaan nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kung hamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi. Iso nga inudep mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumpurmi ti alaam kadagi jayan. Agyaman nanang, sukatak to. Dayjay tumat nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Kat awan nakasagana nga ipamerienda kan ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugali di kalman. Dakkal kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya. Diyak ka mo day ta Na, ape adi mamungay kaasawa na ka.
Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Jak amo at talaga, Marisandra. Iso apasensya kan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't amo dayta. Nangipanamjay inabak mo. Di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamuak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderen nak nga asawam. Saan akas ta? Ngam kas asawam, pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamuak Oo, adakat kastan. Amin na planok, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na una itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kas ta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta. Ngam sa bali ngamin ti kayat mo amapasamak. Ti kayat mo tengedenak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta. Saan mo tamasapol nga amin a desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko Ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggad para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin yung nga agi inaaya. Ay, ala huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makaawawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti kumakayat ko laang, kat ipakaamumot kanyak adagiti ganwat mo. Dagiti planom, wano anya pa'y dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Inga kidyag gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo. Kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-iso. Adi naman laiyuman nga umunakan ka. Ay, awan pa'y napuuta ka kastangay naramid na mare. Tami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tiromba nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngay no di nakiraman itanyaman na ganwat no plano na. Apay, nilakay mo ngay, sana kastaya. Pulos, mare. Iti pay la sa bali at tao ti pakaamuak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ama surusurunak. Ay ayak pay katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak nga ibilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pay kanyak. Kan uray titimpla tilutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamot ti pagbili pa ki asawa. Taulti mo ipapan na iti karo. Bakit ipakada na pay nga umuna kanyak? Nukas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asal agpakada no simang puteng. Nunalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo wangkaw. Amangan no kayat nagatangan. Jakmat la masango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kitinwang day jay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman nan iti kwarta ay anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela na giti ubay. Nasayat nga roda no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Nadik kan sama mapan makipuspustan. Saan nanang? Sardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala
magnakaano ang... Hey! Ne, apay, buludin niyo tinuang mi, tatang. Agarado kayo? Ha? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbagan ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? Nukas na, inla ko na dayta kada kayo? Uy, balasang ka. Gamad na pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang. Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day nga anak yu. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro jay naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi atikas ta. Dayta nga rod ti Jack kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Bala, bayam ta kasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di na gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kit mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akmo ang tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapul ang maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan da na imbag, noon no saan taramidon da. Kan respeto mo tanay ti asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso? Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitan lakmay. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang saan kanyak. Sa baliak. So didak kontraan iti kayat ko nga ramiday. Apay adi ka matagtagaray, Mina. Itay pa'y lamad-madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakamaw adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man na igatang iti na jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, ammo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay tindulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang. Isa binagbagandak. Kaslakit din ubing abasit a sirsermunan dan. Gapoy ti imbagbagam kadakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kadakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ita, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamot ngamin unay. Ti kayat mo, maamwam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalin ti kasta Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagam. Hinaldaw na rumrumor kami na. Papanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tay nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod ang naklatan nga oray di tapay nalpas ang nagsarita. Andat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot ngamin makimarmaritis iti karuba ti ramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw ka mo't awan pa'y ganas mo't asumanao na tao. Di ka mo't sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mari. Minaan niya pare. Ha? Anya flight ngay bagbagam mo't maray? Di mo agap apply para abroad ni bakit mo? Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan, intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga rod, Mari. Agawin ako. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina.
nagdesisyon ka, asiksika. Apaya di mo yung bagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Mag-abroad ka mo't gaya mo, nandiyan ka mau. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo'y pakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanyak, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brunak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagitianak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman akta naka-online kan. Apa nga ita ka lang online? Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga eh? Kat, nasayat lang ta, Rico. Kaano, nagbakasyon ka? Kagapgapok di ta Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid dito balay? Apaya di mo yung pakamaw ang nagawid kagayam? Masapol pa ilaya. Ha? Akitwan taasawa na kit nga road mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga bagbagam? Saan tamot na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagakin ni nanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ama amuam. Anya? Adon tinangibagbagaak ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay kaya kastamot ng ti bagbagam, bakit? Saan ka di akasta, Di mo't plano tayo day, ti agkasar? Nabayagan a plano dayta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko dayta gundaway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti kasaan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsinat Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta? Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam-idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya? Nanamasa, agpaludak man? Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak sa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito'y may sangay. Di yung damagan. Man nakibiyang kay launay mo't at tindera. Ha? Day takot ti madi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakaday. Sana day ta makibibiyang teraramidin niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't andi barok. Talaga kit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yagmunti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, nukasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, marimasa. Ay, wan mare ngam jak tinutupan. Binaybay akta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, maray. Wan nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kat saan kayo matakas dya iti day dilakay mo? Timawid siguro ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang dati kakasta at tao. Ay, ato yung tigat-gata nga maray. Agyaman nak maray. Oh, at tuy mo tibayad ka.
Apay anak ko, anya man tinakabad tripa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ngayong bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pasap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may saninanama sa kadakwada na na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang. Ay, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapula damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Ukad, papanam nga rod man ay anak ko. Anya dayta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alupo, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakano ni ti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la day jay. Kun-kuna na lang tikas jay. Iso nga armak lata. Taamok amatin, nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nanda ta insangput mo, Andi. Litsong manok, di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Iso litsong manok, ti ginatang ka. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema, di na. Aywan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, un. Jakon nakatext ta busy ak ngamin ni Dikot. Ay, di ka nga nag-reply kanyak. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod, Andi. Bakit? Anya nga, di na. Kaano nga aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armonak. Awan sama respetom kanya kon. Ha? Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilbilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka mutlat ta. Saan to pa'y madlaw at tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akas ta. Ha? Marikrik na, di na. Saan asikat ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak, Andi. Iso asorya, ngamawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayong bagak dayta kan ka. Sardengan nak kuman nga rarman tani. Mapunpunwa na kon, Andi. Di na ko mapagsardangan nga agarap ka pangasim. Oray kanayon nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarap ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarungkar ka. Mabangbang aranak ang makakitkita ka di na. Ay, makamuka, Andi. Natangken na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing, Andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ken ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, No pagsardeng mo nga agaram kin ka, Dina. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti si daem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado nga babalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan na mga klon kin kwa na. Saan matkit di, Sara? Ay, padasan na timang puwersa kanyak ta makaraman. Aklunem kit din yan day ta. Iso ki may parbang parakan ka din Makapadurman mo day ta nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki, ti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae.
Sinaamkit din na dya Sara, tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kiday ni ti lalaki tap naganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi, basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no dakayin tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyag baliw ka na kayaw. Napintas ni Sara. Adulat ta, tiagaram ken kuana, anak kaw. Kasanaw, no, makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak laang tay ayatin na. Tata Anton, sublatan kayo ng mga witita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanin ba raw? Kabalak. Malakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko iji balayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makaamaw. Ket, agyaman ak adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanin tata? Tulong ko nga roday dyan. Jak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langan. Mabitla ay wat. Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo aya, tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagaburan mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo ti galon, tayo naggumatang i-store, tata. Ay, sanay. Siyak taon, baraw. Siyakon. Yagyo kit din ti galon. Kan di kay mangtan iti pagbayad, ta siyakon ti mangbayad. Adakwartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kit diti, pasensyaan na tatunggal umay ijibalay katila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat? Pasit kanaw ti panagayat na kanidina ti kas nga aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na tumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amlaeng maray. Mayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa Wen ngem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Addaal daw anasimpay. Adamu aldaw amuday. Gagangay na Ure mo da tayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Hey, una, ngem nakaraw jay anak ko, paray. Kan, di mo ada nubya ni di na nga anak mo, paray. Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamidlan pudpud no alalakay. Aglaraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang, tikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw nalalayngan ko man ni Andy nga arman, tapno agbawing kan kwa na. Nadayo ang mapasamak ti kasta, paray. Jakpat siya, akayatan ni di na ti anak ka. Imposible day ta, paray. Awan ti imposible, no talaga nga isuna ti na ikari, para iti tunggal may sa, maray. Sara, makadlawak ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas-basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga tati panangirugik ang mangibaga iti daytoy di na. Apay. Anya day ta, Sara. O kwa,
maburburing ak ngaminan iti relasyon ta, Dina. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak, Dina. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutten iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Ni, apay akastamat kan ti pagbagam, Sara. Awan matamo ka nagkurangag kan ka. Itad ko amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan, Dina. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan tibiyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga inom ka din na. Itaman pa Tulungan da ka matatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak ka mo Sinsina anak ngaminan ngam diyak manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayatag. Malampasam tumot lang na ita anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Di na gastinobyo na. Anya? No kasta? Nagsakit teraramidan di kapsat mo kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalala, sumrakapay. Sa mga niya ti panunutan na tao ang makakita kin ka no tiyan tiri daw. Hagyaman ako, Manong. Uraya ka sumangpot ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan, rumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan taga ni Sara. Nakasyat kan samot tan. Basit lati ininom ko. Danggayan nak nga ginom, Manong Ernesto. Inak gumatang iti inuman ta. Ang damat arag di balay. No, kayat mo Ano, ti duldulin ko nga arak. Sige nga, Rodan. Isunti inuman ta. Tapno sana ka na rumwar, Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina diti balay. Diyak agawid no adda dita dayta adina, Manong. Dagunlit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kaya. Ngam ipilit na lata ti pagina kanya. Kasano nga runen? Di na kaya ti agawid. Nabartekan. Si kanti makamuken ko na, Manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Kaya nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay aginundawayan na ako. Apay. Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Go. Ay,
Apay, anyat mapaspasabakin ka din ah. Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan lobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan, dak. Ha? Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kayat ko ang makasarita. Wano saan intag darum adago sa'yo? Awanan bain no sino man na ita? Saanan, tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sarah, tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw? Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang kumakailiw-liwag tinaramid ni Sarah kanyak, tatang. Gamkas jay mo dun tinapasamag. Nakasaganak amang kasarkan ka din na. Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit ti gurakkan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyaman ak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taad nantun anak ta. Sapay ko ma. Ta maayat naktumot lang, di na. Ay na, ay, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak kau. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw paray. Ay, mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Wan nga raw. Oh, saan ani andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwain di anak kau. Saanin atumbaw? Adamot na ta siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugat nga roday. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Wan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, ang makasarak tumot lang, iti parakin kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sarah. Wandi na, inlimod mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wan nga rud. Kaya't ka kumaasi di rin, Sarah. Kaya't ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam. Saanin? Tadaditan. Ay, sorry, Dina Sa nabalit nasingpot ni manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sarah. Kaya't ko ti madaan iti bukod ko a pamilya. Uwan rumbang laeng Dina. Kaya't idawdawat ko. Nga agbalin kanto naragsak iti den na ti kabsat ko. Rabiin ngam awampay laeng ni Ernesto, tatang. Kunana adagasanak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na jayan. Apay, awan-awag na ay. Awan nga rud, tatang. Di na matrip-replyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga no awan signal ti cellphone na. Ah, ni Sarah ti umawag. Hello, Sarah. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no na ispaltibiyag ni Manong? Anya, Anak ka, di ka unay agladladingit o ay. Malampas ang tumot lang na ita. apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kuana, tatang. Anya nga raw. Awan mabalin tayo na nakaw.
Aging gala siguro ija ti biyag na. Tatang, Nalabit at dapay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papanaman day. Anya dagita imut mau. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya. Nawayamanan ni Dina na nang. Isa mabalin-banan nga armain. Balo mo tan. Anya. jak kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsakak ter aramidek di na. Tababa na itang aramidek, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpaila ang arman. Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, gingga ita. Nga ure adan anak ko. Ken balo Wana, saan matalapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. Ay, I love you, kunak. Kaasyan na kumamot na. Naundaya panawin ti panagararam ko ken ka. Sika lang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Sikalata ti kayat ko. ay. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di sige, aklunan ka, Andy. Wan, Dina. Promise. Oh, agkasarta ko man, Dina.